mali dulu ke dia. Aduh. Oh. Ibang kanu. Kiban tu, nakalang kasong pa kay bidua hasap. Alah. Yang nan dupu je mu baga. Nyan kasok nyan. Tu hantu balung kasok aja. Dari bunuh baru nu gosok. Padahal buklam kali lo butu-tu. Bungo nyo lonjak kerja. Nyo kapo padung gayo. Bubaga macut. Betreda. Kiban betreda bon kasok ile empat hai. Katre puyu blo lain han blo. Nyo lu tu hantu bak kasok. Oh, kamu ku gosok. Bunuh gosok aju dia. Gosok ada gerang. Sejak tu non gosok gerang. Yang gosok, tiga ada gosok, hantu tu. Ada apa deh kena belum time cuci dah bah. Nak je kupu kering aja ulang mesin cuci. Nyo mana ni belum? Ikannya digata ada duduk betul. Ada masalah ada dah belum mesin lipat. Ibang kalu. Bo panelu, bo ne le, ana cara le lu yo. Tu hantu bak gosok. Ngong gosok lagi yo. Udah kena ni kuat tantu bagi panggil ni. Saya gosok lah bah, ana ni belum. Pep dengan nu gosok banyak ide metu lagi. Bo tu nyami no gosok, nyomu no gosok badan tu dah gosok dulu. Dah mede ko ne bla ka bo gosok la yang baru. Nyo kali mon bla tu mantong gosok nyo aku gosok. Saya sejai lah belum deh, kau ane belum dem cuci dah bo. Kau mangat apa kering ni lu? Ote nejak, kau mangat apa nejak aju? Tadi kau kering lu, kenapa ya dah gosok? Hai peng kan nem perlu lain, tapi gunakan lain ni le. Kita berleh orang enya lu ni pakai na lagi nem lalu dalam lehop. Ada mu deh, kau ambil menanam tu lu. Nyo ni perkara tapi ban perkara jam, perkara gosok lu. Sebelum tem cuci dah bawa tak kering mana tak gosok rejang tu. Yo kak gosok mana, mesin cuci lah mana. Yo ni kalau ambut dulu no, bagi pahangin tiap lah ho. Sejak laju. Dari jamu ni lo lagi aku pukul. Anak aku buka. Kan jamu nyaputun. Ho kipas angin kan ba? Nai luar na sini na. Mungkin pahangin ada rawat. Nan sang bagi pangin tahan dia ngile. Nyampan jom. Baluh ni pula tanah macam. Nak fikir rampengnya mana? Ada mu deh. Kan dia blok siasi tak bah. Kita pasang langgama. Mangat bata hana tu tu hana pengap. Menyo lagi au kipas, nyo listrik yang nak habis. Lemboi ke habis ke daga? Angin membacut anak. Baprak. Tak habis kabut dengan rumah tangga. Apabila rumah tangga ribut, harus turun tangan. Jangan dibiarin. Nyo lagi au kipas. Sampai tengok anak duduk. Dia bamprak lagi yang leh. Kipas. Jauh di. Kalau kipas angin lambek menangon. Nyan tak pegah hawai le. Bahino bahim, turun tangan. Gak puduk pemantu medua draw rumah. Jangan kan pembantu, menghantu ada. Kaju baik ke boleh. Ide ngoi ke mana tu? Ye mi kata. Baik dengar je deh. Balik rumah abang napa? Cik hau-hau le kayaknya. Nyo harus turun tangan. Jangan biarin. Nanti mencawa kanun. Ya. Assalamualaikum, Bapak. Salam, baik. Piu. Kerja gabung-gabung tak le. Jangan berkokok di tengah depan. Apa ni? Nanti di tengah ada tanya. Mu kerja masalahnya ngau rino meno pra. Apa ni depu ron? Awak ni jak. Awak ku jak deg tak dengar meno. Ya, maka ada tu orang bagi nyori no do gabu-gabu. Ha, Maka jadi lah ilun. Ilu te anak tu. anak tu. Anak tu jadi bak digosok buno, gosok anak beres. Kipah anak beres bangi. Ya, maka ada Masalah kipas di mamam pra. Masalah mesin, nya kewajiban kita yo antara pio. Betul. Maka jadi sebelum tak jak bak kerja, ni melun jak bak tempat awak blok kipah angin. Ni aku kalau bak jemelang elektronik. Ya, tunggu dulu. Jemelang. Oh. Bak toko ji. Jemelang dia kering.
Oh, gemilang maksud roh. Gemilang. Gemilang. Gemilang elektronik. Ya, pak ni turi mai rat. Nak kujak batik kujak lewat-lewat ukalon. Dua buah pintu. Dupah lah kat muka. Dupu barang ni nama prak. Yang kapal bang. Jadi kita pegalak orang no. Yang de balung kena dia. Gampang kan. Istilah haji tengok bek pakai-pakai ngori no, bek karu-karu. Ya. Nyaman dadu. Ya. Betul bang ni. Nya kewajiban dia ada adonya. Tak. Kata orang dia dapat. Nyo dapat makin ni. Ni bang drone ni pre tu no. Ni dua na tu bantu dulu lain betul. Kau pakai juga aku press bek trip tat. Pakai apa bio? Get tat. Bro. Ya perkara api gabu nama pu. Yang bek trip bek gabu menyewangi ilam geseleknya solek je. Kalau ge urino mah solek tadi. Naik kau yang mana boy? Naik kau dah. Sampai pos 3 malam kadang-kadang hidup. Kadang-kadang pos wadah hidup. Ini benar diskon mari. Tetap nak diskon. Nyinan. Dah. Dia mau jalan tipu. Jujur. Biasa kalau pagi ni ada tu. Kabudi ke? Dukong lagi. Cukup bohong be ah. Dindo, hal kan aja. Liho kemari hai ni kebah hai mari belepo kemari wah. Ya kebah bang, dia nekat nak kebah mau belepo. Alah. Nyoge hang anjay. Wah ni kalau le kami baca tu. Kita nyala hor aja. Tu ale. Tak nak bayar aja. Ada hang yang. Apa aja? Yo kau yang mun tama ke tak lewat meruai dik ya. Hai cok. Aduh. Apa ada poinnya? Dua buah pintu ada poin. Buku barang ni buka pada elektronik. Ni bilang lo bang. Apa kontrak oh? Toko dua buah pintu. Nyo bilang tak bang ni orang tu pun dari ni bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang. Piu. Bang. Konya manja bang. Beli elektronik mesin cuci. Oh nah lengkap ini. Lagi gosok. Ya betul. Asih berapa? Oh nah bang prak. Melangkah dalam ni pilih guna betul yang galak. Melangkah dalam. Kamu berak. Jadi per yang 8 kilo, per yang raya kilo. Ya. Paling raya pada bang? 12 kilo dah pegang you dia. Nah, hai sini nah yang 16 kilo. Ni mana berak kan? Yo saran boleh. Kasut 12 kilo. Kadang-kadang nenek-nenek umat tengok. Ya, betul. 8 kilo kau pun baju. Ya. Yang mentang bang lun pun juga bang. Kan, ya yang 12 kilo bang prak. Ya, bang. Jadi, nyo hana hek le uri ino. Istilah ji nyo di ha, dicucu, ngan di cucu, mandung kerau ji. Ya, jadi dia tinggal tabuk baje mandam. Tabuk rindu, tabuk baje, tabuk tuk. Udah DI ya, kabar ya bang prak. Nyo urina hana hek le. Ya, yang boleh bang, yang boleh. Yang tu persoalannya bang. Ya, betul. Jadi kan, yo dikerja lupa kerja haji. Hana payah roh di daya. Ya, dikerja dari cucu sampai tu yang kerja haji. Ya. Otomatis ni bang lah. Otomatis haji. Ya, benar bang. Yang prak. Apa beda dengan dia hana urut, hana ujun kan? Ya. Ini 4 keroi di bandar. Cepat kerja. Cepat berarti nyolu darah tak ada untuk cepat. Ia je datuk juga mana ke? Hai tak tahu ide. Oh. Baik prak kan? Ayo. Nyo untang lu pak bos. Kan. Oleh alam gotok apa? Gotok. Yang memang hemat listrik kemudian yang mangat digotok di urinang. Oh, nah. Merek tu je. Ya, Pak.
Ya, punya warna ke galaknya galak orang Inang le warna pink. Ya. Baik. Betul. Betul. Ya, Bang Pra. Ya, nyo ni cok Bang Pra. Nyo merek kaget. Yo pak ni kalau error ke baik bang. Oh, nyo dia Bang Pra. Bakal aku pegang. Munyo bagak fek bajing berat di bagak lagak bajing. Tapi ni bagak dia. Ya, betul. Berarti dia dah gotok baje di taksi yang buat dimon bang. Dia tadi bawa di mod. Ya. Bagi bang nyo tak bo. Kualitas bagus orang isteri kuat. Ya. Kualitas bagus orang isteri pun kuat. Ya tahu betul lah. Benar kipah baru galon angin ji. Budi pongan meyo aku pakai guna kan. Jual pak budi pongan aja yang lebih lah pak. Good. Nah, bang minta coba saya laju. Oh iya. Ni lebih mantap dah bang. Masih benda Masih benda. Wow lu. Ya, bang. Acu masih. Ge. Bapra, Punya wei. pensel. Betul tu. Dia pensel lagi kokah Oh yang pakai bluetooth. Pakai Bluetooth no. Jangan pakai Bluetooth Bang Im, pakai remote. Model baru. Model baru? Pakai remote Bang Im. Cara bunyi ni pakai remote. Dia tinggal sentuh macam. Jauh iya, hana pakai elektron, tegan-tegan keran. Tinggal sentuh Bang Im. Ya. Punya tegan ini dah lama dah tu. Tidak lama Im. Anak hek le urina, anak sakit ia. Lagi kokah ni pula bentuk ni pula. Betul. Model baru ngamrak. Nya nak cok tawan patih lun. Ke bang rumah nyo lebih penting dah lu asli le bang. Oh, good. Jumpa bang Pra asih. Ya. Pua merek dan yuk bang Pra. Pua Panasonic. Pua Daikin. Pua LG. Pua Sharp. Ya, pua merek dan yuk. Pokoknya ilmu pak bos nuju. Ya. Yang low listrik je, yang hemat listrik. Yang mobil listrik. Yang mobil kabere. listrik. Kalau lah waktu tak berlagi tak dah kingon. Kabere bang Pra. Kamu anak raya. Ya kabere. Kalau lentok hotel lagi rumah Bang Jim Malasa. Oh. Ya Pra. Nah. Di nanya Pra nak asuransi di. Kan asuransi. Betul? Garansi. Oh, garansi ya Pra. Di nak garansi tu Ya, betul. Kadang-kadang tik lebih 2 ton, kadang letong lebih. Ya, betul. Nah, garansi. Boleh manja kan? Jaminan. Kalau don cok mayan, don 2 ton lebih. Ya, lurinang lah. Tambah sayang untuk Bang Pra. Ya, betul. Berarti Pak Bos pada turun garansi ni dah cok merek-merek lagi LG atau yang ubi percaya tau Pak Bos. Yang ubi pikan, drik na yang tengah pikan. Di merek drik tu cok Panasonic, banyak laga asli drik cok lagi merek Daikin, dia pinjam laga. Ya, benar. Pokoknya kalau boleh urusan lo yang betul. Yang lebih murah pokoknya. Kamah anak le Bang Pra. Ana 2 kali le. Betul. Dia kaji. Tengah pikan benda tak. Ya, benar Bang Pra. Lelenya Pak Bos nyo. Nyo kompor gas. Model tanam lam keramikan. Berarti kan di dalam rumah kita tanam dalam danau. Kalau tanam ada keramik. Ada keramik pula model model baru. Menuan dia juga lagi tung je. Sulukkan dalam ni. Ya, betul. Itu ni pokok dalam lasi je muyuk kadang betul. Ya. Jadi nyo model baru. Kompor model terbaru. Model lain lah apa gak? Ya. Nyo kompor, nyo penghisap lagi. Jadi asap menanjak pada rumah Bang Pra. Nyo. Anda mengkumpung asap lagi cikot tu kebakaran. Ya, betul. Ya, hemat situanya, hemat apa nak? Polusi ya. Polusi. Asap udara. Ada polusi. Ya. Benar di bagus. Asap di hana dijak tau. Ino mendung. Jadi listrik hemat. Nyo masak bagah. Nyo. Ya, benar Bang Pra. Bagi Pak Bos nyo tu sedikit, tapi yang penting lo asik. Kagot. Nyo urusan ron pokoknya ka yang buat penuh. Nyo perlet Pak Bos tu kipas angin Pak Bos. Ni yang paling perlet. Bang budak baru kamu kan? Ngaji. Kipas angin perlet kita bawa ni. Blow tak bawa ni. Lo tak bawa tu kadang-kadang dah jam. Kadang tu jamai mungkin dah prepare hasil kenal. Pak Bos lagi ni pra. Lo report kau dekat upload hasil tu kat budak baru kamu duduk ke jamai. Betul. Pakai kipas angin macam. Ya, betul. Buat tengok. Puan ni ke mana dia? Oh, puan gampang mai. Biar dia tak antar lu tempat. Ya. Buat tempat yang tak. Anda pakai buah pedak, anda pakai buah motor. Mesin cuci, tak duduk bak mon, bak gambar mana. Ya. Oh, sampai tu bak mon dah antar. Bak mon dah antar. Pasang ju pula. Pak Bos menyo biaya nak pakai tambah dah. Hana le tambah biaya. Biaya orang yang antar free.
Oh, ditanggung li. Ditanggung. Di surga anu di Tanggung di toko. Gemilang. Ah, ya. Bagian nama abon. Good. Memang manggilnya gemilangnya betul-betul gemilang. Dulu kita barang. Jadi negeri kan? Anda kosong pandangan, anda kosong di pula. Ya. Itu kadang tak ada boleh wire. Ni wire ini. Oh, wire Maka di depan Bandung, ini. masalah elektronik, Bandung dah ini. Ya. Tak boleh lampu putus dia. Ya, mari. Ya, jadi kita ajak kepada seluruh masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar yang keluarga baru atau keluarga-keluarga Katrik. Nah, untuk kebutuhan elektronik di rumah drone, bejo oleh nejak langsung nejak di Jalan Terik Skandal, Lam Gelumpang, Ulai Karing, Banda Aceh. Toko gemilang elektronik, berbagai macam natino na barang elektronik bagi. Sampai kali ini bapraan. Oh, harga terjangkau, na diskon, urang ji piramah-ramah sama. Gian tak tok rumah ron, tok apa pintu, tok udah pugan tak bagi. Bandung itu. Aduh, antar kata ji. Tok Pak Paulamon tu beduk mesin di Ya. sini. Ya, menang perang. Banyak Pak Bos? Ya, betul. Yang kan betul perang anak Talih Ali. Bak gemilang si memang betul. Ya, betul baik.